i-HbA1c yikuyini, njalo indaba itestwa every 3 months or every 6 months or every year. Lapha e-UK sebeyitesta yearly. Le bayisebenzisa more reliably ukuthi babone ukuthi umuntu u-pre-diabetic kumbe u-right kumbe ule diabetes angithi. So i-blood, igazi, angithi sonke siyakwazi egazini, let me say, ngale ngoku-explain ukuthi vele igazi liyenziwe ngani. Igazi lile plasma, yeah? Amanzi wona lawana ayenza kuthiwe ligazi. But ekubeni le plasma yona leyo kule 3 different types of cells. Silama red blood cells, siphinde sibe lama white blood cells, siphinde sibe lama platelets. So nxa sisithi blood, sikhuluma ngeplasma ephethe wona lawa cells. Red blood cells, platelets, wonke nje ayenza umsebenzi. So nxa sesichecka i-HbA1c, sikhangela ukuthi ichukela elifike lanamathela kuma red blood cells linganani. Kubambe khonapho ukuzwisise ngoba xa kuyinto icheckwa kwesesikhathi siyabe siphonga ukukhuluma i-A1C yami ithi, kodwa abanye abantu abakuzwisisi. Ngiyabonga umuntu obuye wanika i-idea ukuthi ngikhulume ngakho, wangilande ku-DM wathi kanti vele kahle sisi bacheckani nxabe. So lichukela elinamathele kuma red blood cells for the past 3 months, for the past 6 months, for the past year. So nxa ichukela lisiyanamathela seba bound to red blood cells. Ichukela li sticky, yeah? Sonke siyakwazi lokho, even ungachithi itiye lechukela ungayekela ukuhlikihla masinyane kuyanamathela pha. Kumbe uthathe ama-donuts, ngihlala ngisebenzisa ama-donuts ngiwathanda kakhulu. Khangela ichukela lelana balifakile ungathi uyarabha ku-sticky. So ichukela even khona ukudla esikudlayo kusiya kuba yi-glucose emzimbeni, i-substance yankhona i-sticky. So cabanga i-glucose nxa iphezulu isilokhu ihamba egazini yanamathela kuma-red blood cells. Kwenzakalani kuma-red blood cells akho? Ama-red blood cells umele begijima. I-plasma lana engikhulume ngayo ingamanzi, iyahamba nje kuma-blood vessels, yeah? Up and about. Ama-red blood cells athwele i-oxygen ahambisa kuma-different parts of the body. Ama-white cells lawa gijime siya kumbe sokule infection esiyancedisa. Remember ama-white blood cells wona ngawe infection ukuthi ancedise ukuthi silapheke masinyane. Ama-platelet lawa gijima lapho nxa kuyikuthi kule bleeding ukwenzela ukuthi kuphangise sistope i-bleeding. Manje ngalesi sikhathi ama-red blood cells lawa aselento esticky. Nxa sisithi i-sugar is glycating, kahle i-HbA1c is a glycation test. Bachecka ukuthi ichukela leli selinamathele kuma-cells, ama-cells la ase-heavy, afika ahlale. Kulokuthi agijime asefika ehlale kuma-blood vessels, yeah? So sesilento le esi-occluder, esi-reducer i-diameter yama-blood vessels, isifike yathi. So isihlezi laphana ekuhlaleni kwakho. Ngihle ngibuye le point ekutshengisa ukuthi i-hypertension le erectile dysfunction. Erectile dysfunction kule video yakho ebuyayo kathesi uyinanze check out for it. Kodwa mfuna ubona ukuthi already sesile something esiphambanise i-size or i-diameter yama-blood vessels. Yiyo i-red blood cell le esifike yahlala manengi asehlezi se-occludile. Inhliziyo sokumele isebenze nzima to pump igazi leli ukuthi lihambe. Li-thick kulento esezi-thick, kuphinde kube lama-red blood cells asehlezi, glycation. Sisebenza under pressure, hypertension. Kunanzelela ukuthi information le asiphiwa ngendlela. Silokho sitshelwa ngamasawudo lokuthi ku-genetic. Anzange ngithi ku-wrong, kodwa mfuna ubone i-main problem. That's why nxa besithi u-diabetic, isikhathi esiningi kuhamba lokuthi u-hypertensive. Yinto eyi-1 ebe yi-problem. Listening ama-results aphiwa in percentages. Ungabe usendaweni ezitshiyeneyo maybe abayenza ama-readings differently using different measurements, but ideally banika i-average. So ungatshelwa ukuthi i-HbA1c yakho yi-5.7% isehla, or or below, then you are okay. Kodwa ingaba anything above 5.7% to 6.4%, they start telling you ukuthi u-pre-diabetic. Izinto seziqalisa ukungane haya zisijabulisi ngalesi isikhathi. Above 6.4 sesikuma 6.5 sisiyale, you are diabetic. So and the higher the percentage, the more cells affected ngechukela le, something that we always really want to correct. I hope ukuzwisisile.